Kani gade Plie TV. Hadien bana kaliang ketenat ke koi ke khia jong ke Sorkar jela kamsham lala ban Plie ke Primary Health Center ni ke PHC ke badan Haka Shnong Weilyngkut ke bay ya ke yeng ladap Snem nadu Snem arjar nyo. Haka Plie terek ujemang ke Kasi Students Union Soyong Circle. Kala le ikendu yu director nyo ketenat ke koi ke khia ban panjing pencai halor ke jimbamla kani ketenat ban Plie no ya kani ke jeka sumar jong ke Sorkar ke bala sateng mentala bon Snem. Ya kino ilam jong KSU haka ni kesini la senran langru dak dikhot jong kisenglong kami kirang ba bat kisamla jong ni Shnong. Kat kum kejing thu jong dikhot ke KSU laong ba nakalang ke KSU house nam azar katsan kala ikendo teng ikibor ba halor jong ketenat ke koi ke khia ki bala kularu ban pleno ikani ke PHC henry pose hadu menta kani ke jaka suma jong Sorkar kala kelalong tangkum kejing pesap e ke pisa jong pajba bat kejing ajing kermen tangha kejing post ni ki nok Shnong jong kani ka than kasur ke bami ni por kalong ba nakalang ke office kala ong yangi ba lakumnu inbo no ya ke joint action committee habide be ketika PC jongka Weilyngkut te nakaleng jengiru ngisngau ban ong ba kalong ka baba ban ong ban bo no ya taka naka ta committee kala ban long ba 100% na liang kasang ba kumju ni kilong kumi jong area ba kumju ro na ki ramba Shnong jong area ba kumju ro nakaleng ka office hati kesingi ni la bandon kata ke komiti aneka meeting ke jongi tengi sngau ban ong ba nakalang ke jongi kum kesang isu kerpa de office ba la kumno pide ben penkloi habe de ba ketika meeting kenang ba kaseng ba kumjuru ki pat ba jong ke area kin sutho ba ke ke bami nang tai nakalang jongi kum kesang ba kumjur kar kilong kumi ba kumjur kat jong i ramba Shnong jong ke area ke ba kami nak ketika meeting isutho ada kala ban Plie bar kala ban Plie nakalang office nakalang jungi isai perkar kamha habide Hadien andala kendo ketika joint action committee dan nak takadaw nakalang jungi ne kapor ngimdan ye benong handeng isu benong ba tang ke jigentui sa ba lakumno pide ben penkloi habide ban pelong no ya ketika joint action committee Kani gade Plie TV.